kwa hii eneo. Kwanza wasitumie hii daraja mpaka itengenezwe. Komiti ma ochung'ne chike gi ratiro e od Senate osingo mar kedo ne ratiro mag Jodak ma Ngelani mane oroch ratichgi ka okalo e sanda e kinde mane piny Kenya yudo loch mare. Komitino ne ochwalo ng'ur ne Senate ka gidwaro mondo chul oganda no. Riwruok mar Mwindi Mbingu dwaro mondo kaw kwa gi ng'uono kaachiel gi duoko jamni maromo 80,960 mane okawo e kinde tend jowagunda kotenore gi limbe mar King Charles mar adek. Jotelo mag kaunti no dwaro sirkal mondo odhir wach dwaro chulo oganda go mane osandi e kinde loch mar jowagunda pachoka. Na wakifinywa hiyo huko kwao, wanawake walibaki wakilia, kwa maana kama kulikuwa na mmoja alikuwa bado hajapata mtoto hatapata. Kwa hiyo ilikuwa madhara kubwa. Kwa hivyo walikuwa wakifinywa wanakuwa wanawake, na wakifinywa wanaenda na warudi nyumbani. They also suffered up to today. They are suffering psychological injustices. We need even the Kenyan government to make sure that they are visited by people who can do counseling to them, counselors who can counsel them so that these effects can leave them. Human rights activists, please, this is an agenda that we must push. Ile mmesema hapa ndio yale wale wa Masai wa mpaka waliniambia, ndio tukafanya hiyo kusukumana na hiyo kesi. Na kwa hivyo kwangu, kwa sababu story yenu imeshikana na ile, ni kama mlikaa pamoja na najua mkukaa pamoja, kwangu yale yote ambayo mmesema ni ukweli mtupu. Na ukweli haushindwi. Na nawaambia tumeanza safari, na hii safari ni safari ambayo lazima tushinde. Nyakona mngojonga na nakao